Bener telur, sak layangan telur. Ada minyaknya dikit, ngerengseng jenenge lur. Weh. Mantep iki, Mas. Ya, Wih. babi iki lho porsine. Mantap ora, Lur? Hmm. Lor, Bulik sekarang mau masak lodeh tetelan sapi pedes lur ala Bulik. Campurannya ada Jepang, Beli. ada wortel, dan ada tempe. Ini nanti lor dimaem sama lontong. Cocok lor. Wih. Bulik tak nguncai Jepangnya dulu ya lor. Oke, beli. Lor, Jepangnya iki mudah lor. Ya, beli. Jadi lek ngupas gak usah bersih-bersih. Oh, gitu. Ben ijo-ijone ini lur malah seger kok. Oke, beli. Soalnya sik enom iki jalan. Gak doncek jane gak apa-apa lur iki lur. Bisa beli ya? Bisa. Iki lur sayure mau Jepang karo wortel domba. Oke, beli. Lur, sekarang boleh goreng kerupuk gendar. Iya, beli. Nanti ombone sak layangan lho lur. Wah. Tenan, wis. Bener ta lur, sak layangan ta lur. Wih. Siapa lor yang pengen kerupuk layangan lor? Lor, tempenya digoreng dulu setengah mateng, biar nggak ambiar lor. Oke, beli. Udah mateng tempenya, Setengah matang, beli. setengah mateng. Matengnya setengah mateng. Lor, bumbune lodeh tetelan sapi ngene iki lho lor. Ya. Nek miri, lombok gede, lombok cilik, jahe titik, bawang merah, bawang putih. Ya, beli. Wis ngene lor, marek ngene digoreng lor, bar digoreng diulek. Oke. Bumbune wis matang. Ya. Sekarang bumbunya mau diulek. Ya, Kasih garam dulu lor. Iya. Lor, kasih kunir dikit biar cantik warnanya. Iya, beli. Lodehnya nanti. Oke. Segini aja. Oke. Ini lor, sayurnya masuk lor. Oke, beli. Cuma berarti ada minyak dikit, beli. Oh, ada minyaknya dikit, ngerengseng jenenge lor. Ya, beli. Sampai layu tuh. Heeh, sampai layu. Tetelannya masuk lor. Ya, beli. Oh, langsung sekalian ya. Oh, langsung sekalian. Bumbunya dimasuk nih lor. Ya, beli. Wah. Tambah air. Jadi emang airnya agak banyak, Ini beli. agak banyak. Ya, beli. Karo ben iki ndak ben mateng.
Manisa iki. Ben lebih empuk mana ya? Ben empuk. Oke, beli. Dimasuki dong jeruk lor. Ya, beli. Sama lombok hijau. Terus sama lombok utuh. Weh. Mantep iki, Mas. Dus tenan Waduh, itu. tenan. Jan. Dimasuki laos. Ya. Warna-warni Juli ya. Heeh. Wih. Hijau nih, nek anu. Masukin tempenya. Tempe yang digoreng setengah mateng. Oke, beli. Dimasukin penyedap, micin, gula dikit. Ya, beli. Biar tambah sedap. Aromanya wis harum nggih. Wis tenan wis. Santannya masuk. Ya. Sekarang dimasukin apa iki? Daun pre. Ya, beli. Ben mundak suwedep. Oke. Wis mateng lor sayurnya lor. Ya, beli. Tak entas bismillahirrahmanirrahim. Wih. Lur, masak sayur lodeh tetelan sapi pedas, Buli wis rampung lur. Ya, Be. Sekarang saatnya makan iki lur. Monggo. Oke lur ya. Oke. Ayo lur. Arep diracik nih Buli babi lur. Oke. Lontongnya piro, Be? Satu ae Buli engko imbone Buli lho. Satu. Wedi koyo ngono ae. Cili iki, Be, kurang kalau gor siji, Be. Ya wis manut. Ya lur ya. Ya, Cocok 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 kabeh. ini babi pira-pira yes lur. Iya dah. Oke. Ih, Oh iya cocok Buli. Dua. dua berarti beli. Dua. Tetelani sapi Buli. Iya, kilo wis campur lho. Iya. Wih, mantep Be. Wes cukup. Layangannya ya, Be? Layangan tetap wajib. Iya. Ben ketok sik dulure ben roh Be. Iki lur, babi iki lur, porsine. Mantep ora lur? Mantep Be. Mantep tenan. Wah, sik ditambah ya terus ora Buli. Wah. Kok iki lho, Lur. Anu lur, lontong sayure lur. Monggo lur. Babi karo Buli. Makan ya lur ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Rodae kraos lur. Terasa. Mantep tetelannya lur. Lombok lur. Wih, Ketok ya lur ya lombok lur ya. ketok. Lombok utuh lur. Mantap, cocok. Alem Be. Gak sabar. Alon-alon.
Mantap. Enake piye, Be? Beh tenan Buli enake Enake gonggur. Alhamdulillah Lur. Lek madang lodeh tetelan sapi pedes wis rampung Lur ya. Babe karo Buli tetep ndongane dulur-dulurku kabeh di mana aja berada diparingi seger waras sehat panjang umur Lur. Amin. Gangsar lancar berkah rezekine Lur. Amin. Oke Lur. Wassalam Lur. Matur nuwun.